Mbukeli weMakhiwa TV njengamanje ke esithombeni sakho ke ubona ke wona ke amalungu emashini mashi yasefikile kwamasipala ebaqulusini kazo deliver imemorandum baphume ngobuningi babo ke abantu imashi le elwisana ke nabo bonke abantu bokufika abasedolobheni eVryheid ozoqaphela kusukwini namhlanje sithedlula khona edolobheni laseVryheid abantu bebekade ke bengekho ke namhlanje ke abokufika kakhulukazi bebengekho beyivaliwe izitolo zabo kufika osukwini ke lo namhlanje kodwa nje manje bafikile ke silinde bona ke ama officials akamasipala ukuthi ke aphume azokwamukela ke yona ke imemorandum equkethwe ke yona ke imashini mashi usukwini namhlanje. Hayi sithi abahamba bokufika sesikhathele sifila ama drugs ingane zethu ihlele emgwaqeni imisebenzi asitholi izitolo zaseFriday ziqasha abantu bokufika abahambe babuyele emakhaya umsundu nomsundu ayodla umsundu wangakubo asikaze seko Zimbabwe ko Nigeria siyobulala isizwe sakhona isizwe sethu siphelile ama drugs abahambe abantu bokufika sikhathele izitolo zaseFriday zivaliwe kunamhlanje ngoba ziqasha abantu bangaphandle izingane zethu azisebenzi siphila kanzima siphila ngaphansi kobugebengu bama drugs abahamba abantu bokufika babuyele emakubo asibazondi abahambe nezingane zabo asisabafuni sasikhathele yibo bathi babangana namaphosta ahlukumeza siyabasebenzela